Richingson Siang Chai, kam uwa chong chnong ga Isjentia Hills District, debu RTI wa khatan trik unaisan arja arosan, hayung krek kam udisi ga district hay to wa rukom tung krek ga district selection committee, hadin warwan ot ga yile krek cho wa memche ye rukom le ini wara. Haka arosan trik unu bana de yo ye jubab ya RTI tangwa Richingson do ongu wa mem hon ye ni yo jubab. Dong wa hay to wa ikrek ne meta ki sectional assistant hay por pun mi ya advertisement de em du art lagi krek walai tang wa mi resort wan de em lengot ko yo ini krek wa ni da wa MDC wa man kaung chairman mem yo wa kuli ban che hay to wa ni chu ha jubab ya RTI hay to wa krek grade 3 wa em level prat lagi krek walai de em hado khat arja so spa ngut ko yele kat wa grade 4 em hado di pau lagi krek walai ko thap krek wan de em gi khat arja nyaw spa prau arngon de keliu le igi marks wa yo kini wa yele grade 3 wa grade 4 hakwi pa kwi benta ga exam tang wa ka jubab wa yo to du nai benta ga tu dan hi gu cha jet na mo gi selected candidate wa ini de pun suba wa em bot ya kwi pa kwi kan don kamte u Richingson do ong wa ki jubab ko de yo u daw chong bichar bnia gi bai daw pait bnia la de em kam mulai khmat de kwi wan kluti yo e che wa pura ini kamada yo pini de dep na wada file ya ke RTI untuk benai me the news ni da yo ya kejubab and ha ni kejubab le da one chwa chat chwa yagi documents ku wa provide ki changa le ni information the nei da ku mem udc one the ya kita gi forwarding letter mem yo de ku wa de sign dc te da pa do ku litho ki pendep yu to pin step henry ka copy wa to egi changa te da himaga ne te ka RTI ku da pau chemo ku wa ha grade 3 posts na nebenta le pau pra post em khat arajar so spa ngut ki wa apply ke juk report le yaki grade 4 post ko man le pau post man ki khat arajar nyaus pa prapo art liki applicants ko apply yakni te yaki in detail ron kani dong provide in speech media ko yaki te go apply te hai to wa gani ke jing pan ka arta yonga mem snau huno yakni ki jubab ko de yaki andre dong penman ko yang ha ko udang lalu ti cho aku file much deeper man tendre cho yakni wa ka juk report man in a broader information which ko mkam ku yo ko reply ni ko itip na udisi ko tip chau pai ba man da jok kiu pai itu mut naki naki tagi grade 3 post ko ongi ke sectional assistant ne hagapor advertise kita ar post walai ya ke sectional assistant ko pergi ke post Henry pun benar result wan ki penmi ki le post the verbally da clear ya ki concerned officer kwa supply yang agen kejubab hawa board member ki ya ki guidelines yang ki kendon hawa advertise ki ar penmi ki result le in between board ki ya ki an kendon kwa to ubod ne benta hawa kam kini ke change kama yo ile what you see le la ne woman chairman yang ke DSC le dapat benagi hatre yang ke advertisement kwa hap hi u la di ki wayap la ni kwa design kamnu le apa gani ke recruitment process dangu le ki yo ko kam the next how you to wan ya result ha ka wipa ko week stage yang ka wipa ko week post ko pano yung warok ki post grade 3 way warok grade 4 dapan ku ki ya result la ni ki points ki marks ki wami na wipa wi applicant ha warok ki stages tangwa kejubab ko yo changa to do na kita ki wami ya result list ko man selected wa ke marks ki yung ki te ki wa penta yang kita ki warok dang lalu ti cho ha ko file cho ya ki RTI ku yo cho warok ki kam te man ko le ko emi ki jing suba agani ki jing kre man da yo gan information emi ki jing suba wa mem bot ki tik patik lane emi ki suspicion wa emi ki ya cha landed te ke jing tu yo ba kamtam ya ki applicants candidates ku apply kepat kan tujur ya pi kwa man kwa chlor de meta umi chaprang how you to wa ki ye ki ni jinat kamar pen snap changa ku penmi pertai wat pen suk yang ale lani ki wiki ken hun lani ki ruchimet le haku laluti ki ne benta uyarap how you ya keni ke kom tungkret tungkam hapo yong ke district yong hi man ko kwa lai bike man ko kwa khoj kum nepotism kum favorism lani kum liang kenu ke benta ni ho ada yo kamaman hapo district yong is now siu ong wa how to wa ke government jobs ko man ki kam sarkar da yo wa mem sao tngan ki candidates mem sao scam ki confidence ki hagani ke system ko recruit na do ke DSC we ye man le ki departmental recruitment da jo ko por le la di pai
ke benta ko hak private sector wan le bon naki kam ki jam ki kre apa yang ke distrik wa ki business opportunity le yo I warok bon yo barjela temula pai kemadi cha government sector le bo gajing yo create employment dan pai cha private sector le diko muhim kia ke district council hakwa ke district council ko man ke JHDC ko telecom ya ke jingwan buhai yang ki bru labar haku yo toki to krek ki private sector le embe penman ko ke jing tlot yang ke JHDC hakwa wan buhai ki katwang ki kancing support ke district yang I ko penduk nong ya ki control ani ki duchimet ko kwa set up ya ke business temut both sectors emi ya ke jing te ladim ja kamni lem yen lemi chaprang kamta mi ki pajba chunu poi ke district ke yang I kwa brief la kaja ko emi le dong follow up le na state level hawa ito wa ke recruitment neda wa ke central government hak di katukan por kwa Narendra Modi hakawi na woman prime minister hakawi na gajing klam ke yang hakawi ke state kwa hak lepawi tarik Disember ajar khatsan ongu ya new year gift chau pajba yang kari India hai warok kawi hako penduk ki ya ke personal interview hakikat tukat ni ki grade lan ni ki benta di group yang ki post te kwa tip le na government the dem pudep ki mau implement ya kete ya kita ki central job lan ni ki state jobs le ta ke jok por le ke MUV nong mi kmat wa ya da kli ya ke government ha po agini ki assembly wa dep kwa pen krek kam mo ya kete te government jubab ko mpu jok ke kita jubab ko Henry kular ke government kwa hap MH ya ke formation hapo MPSC tada yo ya keteng krek na dok MPSC ki DSC ki wiki departmental recruitment le mem chanya ida kamada yo ilada state level ke MPSC tambon ki ken hun ko la chaprang ko mi hau ko tukular ya ke MPSC na ida ko to ule ko kamato da yo ile na police recruitment board emi ki jinit ki janat te kam tama po district thante mdam de UM ki yer ki ya challenge te yuluti wa manda por ngakatu kan ni ki por ku analyze bahaya kini would provide la ya ke supplementary RTI checking the concern DSC how it work kini